Давайте подбегайте. Люди делают.
Күнүнен Иракта Чугастаны кырыллан келбит. Үбүк мааны бир дойдулактарбыт. Бастың спортсменнар, спорту сеңеретчилер. Абыр-табыр арылардах күл чәре көстүләр. Көбүр негиси хыйлардах, хатын карге алардах, Чавылхай Максим төрө бүтвескебит, үдүөкеннәк дойдутугар. Катырып бүтсиригер, жололох, спорт түһүргөтәйтәрилибитнен. Өрөгөйтәк үді күн үмітінен. Буға барығытын әғардан әдәк бит болуқтын. Бұйыл маңнайгытын бүтіллар көріөні көрсіхүйді қатырып ортос болатын. Арас сыллар выпускниктарар. Қатырыпқа кейит, күтөт, үләли сылжар, үләли сылжыбыт жомутын. Бүгін волейбол көт көрсі сылжалар. Сама tutulluğumuz daha sonra debitiger, sport sağladıgar, tibet inventar ilanlarıgar, küskeme direk bolar, barca mudun. Bugün üyelülek bıhigamaygaga, ıtılları terehinniger, bari muhunnubut. Bolgoyun, Россия, Vanna, Sakha Respublikatin örögey ıryalara. Күнді спортсменler, күнді қадырып күтіне хелеген жона әргеті, онытын бүгінгі елжітар бұд. Әйгіне етін көліне көрсі үйді тәрәхін өрілі ақты қарылы бұтынан, олықтау жауықта, тұз бәйім апыттан, общественный депутаттар аттарыттан, әйгіне тетік істелдік яғаттылы бітін көрілі. Это будет рейн, бары билерге курдук. Бу бустар ихинен итулында, сыйлы хоруда бу урукку кемнерге үйеренен аспыт, жому сергебейт, бу билеген данный время үйеренен айтыр олар буд. Көшендер, мында үдә чөй бүгін спорт бұрағындыға болы тұрып дейдақына сыспатыр болу. Оннаттан кені сыйлы хорға болар, это бу биле, ха орағай бітігер,
бу сүрдө ошой залга кирен оробут. Оннан те зал, спорт залы түтүгөр, спорт зал бәте туспа биектак болла. Сүрдө ошой аңа токтар инвентардар келгилер. Оннан түйе кәкке біріншіненден хоров тоқтар қоқ боландар әті бұлмандық идея кирен әнек бә күйін нехелек күйі, көмір күйі деп керлі оны көміріс тоқтарына бігі өсі әнеке көліне бітігер бұл спорт сайдарығар үтті алуған қылат болуқтақ темет. Бігер әлі ақпет, оннаттан әйге онна бүгін бары қылақытын келдердігет бігі еқа олықтау жалта атыттан тұз бәйім апыттан үттіған ден мақтанабын. Оннан көтчек маннык тәрәһиннәр үтілдақтақтар. Бұнна маннык патриот жон бар болдағына бұл нехелек сайдыда өсі күштақ болады демен мен бігерелі ақпен. Оннан төттен өсі түгіл еқа мақтал қолары өдерін өсі маннык тоқтарға бәғат қылатықытын келдерін еңгемен мен еқа бағанағымыз әбін. Физическому движению в Республике Саха-Якутия, Министерство по физической культуре и спорту в Республике Саха-Якутия награждается Винокурова Светлана Егоровна. Нагрудным знаком «Почетный ветеран спорта» награждается Абудов Илья Афанасьевич, а также нагрудным знаком «Столетие физическому движению Республики Саха-Якутия». Добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Саха-Якутия. Благодарностью награждается Захарова Чамелина Ильинична, Департамент по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха-Якутия. Труд и личный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Саха-Якутия. Департамент по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха-Якутия. Благодарность Винокурову Валерию Викторовичу. В развитие физической культуры и спорта в Намском Улусе и за пропаганду здорового образа жизни с пожеланиями дальнейших успехов, почетной грамотой УМКУ Управления спорта и физической культуры МО Намский Улус вручается Суханову Виктору Владимировичу. Управление спорта и физической культуры МО Намский Улус награждается Алексеева Ульяна Васильевна. Почетной грамотой Управления спорта и физической культуры МО Намский Улус награждается Иванов Гаврил Юрьевич.
сотрудничество, за вклад в развитие спорта и пропаганды здорового образа жизни в связи с проведением турнира по волейболу «Встреча поколений хатырыкского наследия» почетной грамотой главы МО «Хатырыкский наслед» награждается Слепцов Петр Николаевич. За плодотворное сотрудничество, за вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни благодарственным письмом главы МО «Хатырыкский наслед» награждается Петр Петрович Прокопьев. Благодарственным письмом главы МО «Хатырыкский наслед» награждается Анисия Николаевна Игнатьева. Благодарственным письмом главы МО «Хатырыкский наслед» награждается Намина Владиславовна Гуляева. Письмом награждается Павел Петрович Тимофеев, директор СОЖ имени Максима Кировича Амосова. Благодарственным письмом главы МО «Хатырыкский наслед» награждается Чемелина Ильинична Захарова. Благодарственным письмом награждается Дмитрий Захарович Мухин, председатель Совета инвалидов наследа. Благодарственное письмо вручается Данилу Егоровичу Собакину, оператору АГРС. Личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Намском Улусе и за пропаганду здорового образа жизни с пожеланиями дальнейших успехов почетной грамотой Управление спорта и физической культуры МО Намский Улус вручается Иванову Гаврилу Юрьевичу. Oğuz asılın billettiler, namuluhular oğuz sportunsıla. Bu sıllar ümitlerinen, eheginni eğerdeliyler Nikolay Nikolaevich Atlasov adının Hatırıktağı oğuz kusvatına skolatın Xoreografiya kılağın öğrenetçilere. Gün budar haydara oğu ünkü ansambıla salayatçı Lidia Kolodeznikova.
аттарыттан тылы беребит. Икки тыгынча уанагыс сыллах выпустар Николаев Олег Владимировичка. Хатырыппыт жона әркеті күтөттер кейттер вастула спортсмендер оны життер. Бүгінгі волейбол бірағынығынан барғайтын әғаделейбін. Сонда бүгінгі бұлғас 2-ші онас сыллағы бұз спортзал сайынның тоқ бар тейбен малларын, халларын бартын ұлын, аты онына сетейлі әулені бағырауды аял Нергунович коллективігер, онына спортсмендерге бастал. Күнді қатырығы молақта ақтыра, там бұл спорт зал бұдар олар алығын өрдім. Онаттан спорт залын инвентарын өттігер көмі алығын ұрылан бұл 2-ші шипі бір сыллағы бұпыстар қыра көмі өтін тірерді бет. Дөйтілақтар бұд, қатырып нәйлеген алжыттара, бүгін спорду тақтыр, жод бұкүйен түрге бұқывары күттілақтара, спортсмендар. Беге 2-ші сыллақ бұлбұс атыттан әмен әлек бітігер спорт сайынның кел. Спорты өйәлміт, спорт залға анан әмен қылапыдың келдері біті. Бүгінгі күраққа кем жолурда, тұлында ол көйдір. Үміт үтіе күннен, кәлбіт кәрігімінен күнді қатырық нәйлеген олықта оқтыра, спортсменлара, тақтығыллақ, спорт бітіранлара, жағалта Бастадан тұран бұл хүдді үшігай кен, қоң, ра, сырдық, әлбәқ мұнсиялақ кейін үліғай келбетінен бейгі бұл бұсатыттан итістің ағадырын тердебін. Көркін историяқтан ақтырып оллаға күнжек ағуаны сылларға қатырық ортосколата ұлысқа, ұчытаға орыяңға, әрі болбаққа бүтін республикаға білдер спортсменлары İden taharbuta, onunla bilden tura südü ületinden yedireye balıcılar görüye aktabı. Bugün tini bu ola gelen olarak da, daha saturan gönderilen, tini salaya tini sütalıyı tiniger, bihigi askola spor barı körünleriger. Kayahar bollun, çapçıgat leçika bollun, voleybol bollun, tustu bollun, atan körünlerge bartır, indiki köyüne hılcıgıpın. Kadiriktar dojan bihittan sallallar da, o sımaya bol batak. Onu bu bugün emeğe manna kalbet bir üyelerine aktarıp onu bir hareket yaktırır. Manna ton atatlı kahya paçularga, Uvarov Ganya, Gavril, Tovaha Bichislav, Okhlokov Pyotr, Parnikov Igor, Ignatьева, Prokopyeva Maria, Spiridonova Anjela, Slipsov Leonid Kurduk, onda da atatlar bihigi oskoladın çeşitli aktif kömüskaya bittiler. Onun eten turanman otu bu büyüngü, bu lahan zalga östüdügül katırık ederikçata çöl olağı tutuhan, sedde olağı tutuhan indiki dege kaptılan iyi diyen bihigi büyükarellak bit, onunla da ulus üyere bit. Onda bu büyüngü voleybol bırakınyan buka barı gidiyor, itistin ağırda. Katırıklarga uruy! Ay kal! Uruy! Ay kal! Uruy! Ay kal! Ay kal! Ay kal! Bana bu öncelikler arttırıtın gayri sana kendi bir de kırtıhan tutar bıpır. Evet, tılı ederigerim rabı. Тыгынчы 909 сылла выпустар представителегар Игнатьева Анисия Николаевнага. Örgünden zalga mustubu mannalara öncütleri kıtada kolokta oturgar. Manna kohan zalamı kıdan iti istin ağadda. Manna bu sport ağadıktan inventar elalara geldiğin sertifikat sport magazin. Тыгынчы 912 сыллах
выпустар аттарыттан Наумова Александра Ивановнаға. Бүтін күнінен күнді бір тойтылақтарым, басыдан тұран бігі бары өріләқ кәтеспет тұтуыбыт үліға кебітінен әғардәлебін. Онытын бұл бүгінгі бірағанек, емина спорт бірағанеге бол бұтыттан алу сүйеребін. Бігі 1912 сыллақтар Этимилигин Василий Николаевич аппетит курдук, самай таптыр, самай убастыр учуталбыт, беги кеге болан итилен таксар бытыгар олоққа сетихиля жолурдах, тулурдах болар бытыгар мақтал тылларын этер учуталбыт Владислав Гаврилевич, беги кенятын үйеттемет оскола бытыгар анал берис олоқтабыт, онтой бытын сылайы туттарабыт. Оннан bu Илья Афанасьевич бүгін наградал бытыттан олы сүйердім. Кенелер Владислав Гаврилевич Илья Афанасьевич күрдік. Жоннор bu фанаттар өлеләнлер бігі нәхелеппет үтчаттара, үшігейге, чөлолоққа, спортқа тарды халдар ден, тарды спыттара дағаны. Онан отын мен bu хама өсті долгуярын өрерімден бәм өренәчім Аял Нюргунович bu спорт зал салайын бәлетер. Кенюлетигер үчүгей ситихилери багарабын, барыта тәңе болун, онна спорт, чөлоллок, бейген әхелек бітігер өссө да туругура-туругар багарабын. Мақтау. Әмәрді тыл әтәрігерін ұрабын, 2-5 сылла выпускниктар аттырыттан Наговицын Артур Егорычка. Tabii выпуск 2-5-2-6 выпустар аттарыттан bu David Porzalbı saydıklar demet bir kalat killer dibit kıtı hem de tan toq tuttar bütün köngüller killerge tenisne ostol bir dibit bula ordu landık onlara göre bir kara hemen kalapıtın killer ama ayağın gözü tutar köngüller Iyi kıtılaqtara öngürüldür ılınanıt gelen köpta kıtınınlar kıtından sportzal kolektivin attan vahan maqtal bütün jerdebet. Bugün kıra tenyektiger ağoğanca sportsmen gelen kıtta jar oltan eme elbağa bulayı manlık cümsülaq bolan manlık kıraqtehini şerküden kurudun anyudur oqayındiyan öngüravın onna bastığı gruppaga hette komanda 2 gruppaga 4 komanda. To bastığı gruppa 2 gruppandan aradut 4 navish ondan gruppatan ikili komanda takkan polfinalgan yoktara 2 gruppa kurugoy ondan da meselerin bayrağı nakişen hayırtara bahasıqtara ta kim belende kim sporçonday ol kıydı Çayın gündü kıttaçılar, Urankaydı uruy bolun, Sıhalı ayhal bolun, sportsmen jammut, küskü duokut öhüllübedin, örgöz kılan üneren, össe örüyen çörüyen berin, sana fotu sadabıllah bolun. Bugünkü kölüğünü görsühüde, gülük bit, ürüdük dağımnaqtık, örü gürülektik azdından, kim belemnaq, kim kıaqtaq, ol köyü örügöydünüt, komandalarda barıları gar, sedihileri bağarabıt. Website kartısıға tühüge öngörabıt.